Udruženje novinara Crne Gore 23. znači sutra slavi svoj rođendan, 70 godina postojanja. Svake godine raspišemo konkurs za dodjelju nagrada. Dodjeljujemo nagradu za životno djelo Veljko Vlahović i nagradu za reportažu Boško Pušanić i prvu, drugu i treću godišnju nagradu. Udruženje novinara Crne Gore je organizacija koja 20 godina od države Crne Gore nije dobila ni jedan cent. Nema udruženja i nema nevladine organizacije koju ova država nije finansirala. A ja mislim da je država u pravu što nije ni jedan eler dodijelila novinarima Crne Gore, članovima udruženja novinara Crne Gore. Jer i zašto bi? Jer protekli 70 godina sve što je napisano o Crnoj Gori napisali su upravo članovi udruženja novinara Crne Gore. I sada pišu o toj Crnoj Gori. Nekom se to manje sviđa, nekom se uopšte možda i ne sviđa. Ali najmanje je iz tog udruženja onih novinara koji govore kako su Crnu Goru poperili na ovakav ili onakav stup. I ja mislim da bi udruženje novinara Crne Gore bilo finansirano od države, da su njeni članovi onako izmislili brojne afere. Kao što je ta država brojne 100.000 evra dodeljivala pojedinim novinskim kućama.